sutrašnji derbi? Pa sigurno da u neku ruku sutrašnja utakmica mogla bi, kako za nas, tako i za Željezničar, neke stvari da definitivno riješi, a to je s prve strane kada gledamo Zrinski, da li smo izašli iz te krize, jer pobjeda protiv Krupe ne smije da nas zavara, moramo nastaviti u takvom ritmu. I ako to tako odigramo sutra protiv Željezničara, onda definitivno možemo reći da smo na pravom putu. S druge strane, Željo ima niz, čini mi se 8 pobjeda u nizu i doći će sigurno u Mostar da taj pozitivan niz i nastavi. Na nama je da pokušamo tu tradiciju da srušimo, tako da očekujem jednu kvalitetnu utakmicu. Ne vjerujem ni da će Željezničar doći u Mostar da se brani. Na kraju krajeva imaju takav profil igrača da jednostavno igraju i kući i na strani ofanzivno. S druge strane, mi moramo kući igrati ofanzivno, jer samo pobjede na domaćem terenu nam u neku ruku garantiraju da do samog kraja ćemo biti kandidati za to prvo mjesto. Sve u svemu vjerujem da će derbi opravdati očekivanja, da neće biti nekvalitetan, dapače mislim da će biti kvalitetan. Naravno, sportski rečeno, očekujem da pobjedi onaj koji bude dao više na terenu, koji se bude više trudio, ekipa koja bude imala veću motivaciju i želju za pobjedom, a vjerujem i nadam se da će sutra već to biti Zrinski. Motiv i želja ne bi trebali biti upitni, tako? A svakako, evo sad sam rekao, ni s jedne ni sa druge strane, ni motiv, ni želja, ni angažman, ne vjerujem da će doći u pitanje. Sad je stvar trenutka, inspiracije ili kolektivne ili pojedinačne, kako će utakmica završiti, ali vjerujem da će i s jedne i s druge strane taj motiv i želja i volja biti prikazani, to je ono što je najvažnije i za gledatelje i za sve one koje vole nogomet, da u najmanju ruku vide želju kod igrača, kako jedne, tako i druge ekipe, da se želi pobijediti, da se želi prikazati što bolji nogomet i ja vjerujem da to neće ni izostati. Na način da ste dali odgovor malo, ali evo, nakon ovog derbija pa vas čeka još 8 utakmica, pa koliko su ovi, ajmo reći, bodovi sutrašnje utakmice važne bez tog raskrsta kada je pitanje borba za titulu? Važni su, veoma važni, jer praktično ono što se kaže, nisu to samo 3 boda, direktni konkurenti. Jedan bod iza nas trenutno, eventualnom pobjedom bježimo na 4 boda, što u neku ruku daje nama jednu stabilnost, ne kažemo opuštenost, ali stabilnost da do kraja možemo igrati i rasterećenije i ići u Sarajevo na Koševo sa mnogo optimizma. S druge strane, za Željezničar isto tako veoma važna utakmica. Ako je ne izgube, odnosno čak kažem sve moguće ili eventualno dobiju, to bi njima velike otvorilo put ka prvom mjestu. Znači i za jedne i za druge veoma važna utakmica, ali bez obzira na značaj utakmice, vjerujem da to neće sputati aktere same na terenu i da